estamos aquí como sempre, como cada ano, e digo o mismo de cada ano, que non hai que poñerse triste se non se leva unha copa, porque aquí se ven a aprender grabado e a disfrutar. Entonces, decía eu ao presidente que empezamos este curso no século pasado. Vos non habíades nacido, nin había proxecto, todos estos que estades aquí, porque levamos 20 anos. En todos 20 anos eu tamén quero agradecer as alumnas naquel tempo, que ahora son profesoras que me axudaron, que era Antoñeta Castro, Ana Cambeiro, Rosana Calvo e moita xente máis que fixeron posible que este curso seguira adiante. O proxecto comezou con Moas, que foi cando dixo el: vamos facer un curso grabado, a ver se aguanta 2 ou 3 anos. Leva aguantando 20. E ahora temos aquí a presidencia, Óscar, que quere que siga, pero non sei se terei forzas eu para seguir, porque isto é un agotamiento, ainda que alguén di por aí que isto é unha diversión. Bueno, pero nada máis, vamos a empezar cos diplomas, vamos ir chamando ás persoas. Tamén quería dicir que outro día me preguntou un periodista, por aquí pasaron máis de 600 alumnos. Ele me dixo que era a escola máis importante que había de grabado a nivel de xente xoven e de maiores de Galicia e de España, porque en España non hai unha escola que agrupe tantas edades, desde 6 anos hasta, bueno, non me acordo, alguén que pode ser que teña 50, pero bueno, máis ou menos é así, bueno, vamos a comenzar. E xa digo que o que non leve premio, porque foi dificilísimo, para o xurado foi dificilísimo, porque eu cando os do xurado me dicían eu non recordaba, miraba o dibuixo, pero miraba a cara, porque eu reconocía que no fixen, e digo, ui, esta, que triste, que simpática, esta vai chorar o día que se non lle damos nada. Entonces o que fixemos ser honestos ante todo, non? E nos vamos a premiar o que este xurado creu que era o que tiñamos que facer. Por iso vamos a empezar cos diplomas, I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out and losing all control. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, And then we'll do it again. let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling
that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my god. Like oh my god. En 2 horas se vai inaugurar a exposición e habrá os catálogos cos premiados, as fotos e a lista dos alumnos. Nada, dar as gracias a todos. Eso, ano que ven, pois sí, eu creo que sí, que se volverá a facer unha nova edición do curso, pero eu tamén animar aos que somos de aquí, de Noia, que temos a sala e a escola de grabado para poder usala a diario, vaya. Entón, que non esperedes o curso, que tamén vos animo a que poidades vir aquí, pois, non, pois a frecuencia semanal a facer, a desarrollar o vosa imaginación e talento. Gracias e nada, hasta a próxima. I was listening to this conversation, noticing my daydream stimulated me more. I was crumbling with anticipation. You better send me home before I tumble down to the floor. You're so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what am I doing here? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown now? Something's glistening my imagination, motivating something close to breaking the law. Wait a moment before you take me down to the station. I've never known a one make me suicidal before. She was so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what was I